nongeye kubahereza ikaze bakunzi ba channel yacu rero Bwiza TV, nizere ko mukomeje kunagirwa na gahunda zacu. Iyi channel ikomeje rero kubagezaho ko bwije nuko bukeye. Reka tunyarukire ku kinyamakuru bwiza.com, dusanga inkuru rero ivuga ko Politiki Diane Rwigara ngatangaza ko rero ngazakomeza ibikorwa bye bya politiki nta nkomyi, koko rero ngashaka kuba urubuga rutuma rero Rubanda babaza leta ibibakorerwa. Tujye kura muri nkuru mu kanya gatoya cyane ku buryo burambuye. Ndaguhereza akanya gatoya cyane ukore subscribe kuri channel kugira ngo ugikomeze rero kubona video zacu nkuru zacu mu mbere kandi bitakugoye. Niburanisha rero ryo kuwa kane tariki ya 6 Ukuboza 2018 umucamanza ro mu rukiko rukuru mu Rwanda yagize umwerero Diane Rwigara ku byaha rero yaregwaga, kuko ngo ibyo ubushinjacyaha rero bwamuregaga nta shingiro byari bufite. Urukiko rwemeje ko ibyaha byo guteza imvururu no gukoresha inyandiko mpimbano bitamuhama. Ku kiganiro na Reuters ku wa 26 Mutarama 2019, Diane Rwigara yavuze ko ashaka kuba rero umuyoboro amajwi y'abanyarwanda yumvikaniraho. Ati, ndashaka kuba umuyoboro ijwi ry'umunyarwanda ryumvikaniraho, nshaka kuba urubuga rwaho tugira ibyo tubaza leta. Uyu kandi yatangaje aho rirabogamiye kuba yafungwa aryozwa n'ibitekerezo bye. Amagambo ye ati, ntidukwiriye gufungwa kubera kubw'ibitekerezo byacu. Nekereza ko impinduka zishoboka, ariko ntitwategereza igitutu kivuye hanze. Umunyamabanga wa leta rero muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye Reuters dukesha inkuru ko rero ibitekerezo bya Diane Rwigara ari ibigamije rero kwereka rubanda ko leta yarwigirijeho nkana icyo twakwita rero populist ideas mu rurimi rw'icyongereza. Uyu mugabo rero yongeyeho ko abanyarwanda berekanye ukwiye kubayobora. Ati, rubanda rwonyine binyuze mu matora nirwo rufata ibyemezo ku muntu uyobora igihugu, si Diane Rwigara ufata icyemezo. Diane Rwigara ni umwe rero mu bagerageje gutanga kandidatire ku mwanya wa perezida w'u Rwanda 2017, yakomwe rero mu nkokora no kuba rero komisiyo y'igihugu y'amatora yaranzuye ko imwe mu mikono yifashishije harimo rero itari ya nyayo. Ibi rero yabiteye utwatsi, avuga ko ari ugushaka kumwigezayo mu kibuga cya politiki. Reka rero mbashimire duhinanga abakunzi ba channel yacu Bwiza TV, nizere ko mukomeza kudukurikirana biciye mu gukora subscribe kuri channel kugira ngo mujye mukomeza kubona inkuru zacu mu mbere kandi turagoye. Mukomeze rero kunogerwa na gahunda zacu Bwiza TV komeza kubagezaho. Bye bye.